Matahom nga kabuntagon mga kabunsurot, sayuhan natog tanom kining sidling sa kape. Ani ay upat ka sidling sa kape nga pwede na itanom. Sayuhan ko nig tanom para nga pag mahuman ni daghan pa kog pwede mabuhat. Daghan pa'y kauban ani apan ako pang gihulat nga muin-ani gihapon sila kadako para nga inigtanom di nagyud mamatay. Ni ako na po ni dereng gibisbisan una para inigtanom didto sa tamnan ani di na magkinahanglag bisbis kay na bisbisan naman siya daan. Ang oras karon alas 5 pa kapin, wala pa nakasidlak ang adlaw, saba na kay dihang mga langgam, mga manok, mga limokon, nagkadayang langgam, mga pirok, mga tamsi, saba na kayong palibot. Kasagaran yung tingog diri mga alimukon, daghay alimukon sab diri Hapit usab tag dala aning ribbon kay aron nga usukan ako ni magtanom, butangan dayon og ribbon. Niya upat ra man ni ka kape. Ako na ning gidaghan og dala ning ribbon kay ako po ning ibutang ang ribbon uban didto sa maisan katong naay giusukan ako atong niagi nga higaunon nga mga kapayas. Ug pag-abot na ko diri sa tamnan og kape, mao pay pagsidlak sa adlaw. Gikan dito sa kalubian padulong diri, baktas pa og mga 2 ka kilometro. Sakto na gyud po ni itanom ning mga kapiha kay ang yuta na palibutan na sa iyang mga gamot. Tirada tag tanom diri samtang buntag pa. Kay ron nga daghan patag mabuhat o kung kapuya na tag trabaho niya ay makapahuway tag sayo. Pag human og tanom sa mga kape, upat ra man to ka kape, mong dali ra na human og tanom. Giandam ko na dayon ni dering ilang mga ribbon aron nga kung pananglitan magkasagbot-sagbot man galing ni dugay mahinluan. Aduna tay makita nga ilhanan nga na ay gitanom kay ni amay ribbon kay kung way ilhanan ilabi nag magpalampas na punta otro kay bawo ta nga diri mao ni ang kapihan pero ang suhulan nato pohon wala kay balo dapit ang mga kape ya masagbutan walay ribbon maapil ra pug lampas sayang ra kaayo nga tong isuhol pohon sa pagpalampas kay ang kape na putol man pug apil. Bao nang depensa tadaan butangan ginatog ribbon ya kini nga ribbon barato ra man pud ni ako ra man ning order pod sa online unya dering dapita gibirahan ko sa mga pila pagkasakit ra ba kayo mamaak ning pila gamay manunta kayo nga insekto pero sakit man kayo mamaak pula-pula pag yung panit kumbate na ta diri kay moadto ta didto sa maisan. Diretso na ta diri rata agi kay magbuhat rata diri dalan padulong didto sa maisan. Naglampas usa ko diri dalan para nga inag-anhin nato diri na ta moagi. Ani pagyoy alingatong diri nga pagkabaga-baga kayo sa dahon o lapad pagikig dahon ni pagyoy isa ato ning putlon kay delikado nig maalingatongan ta perte ra bang sakita ani hapdos pagyod. Kini nga akong gibuhat nga dalan lusot ni didto sa atong gilampasan atong niagi nga atbang sa maisan nga mo akong plastaran og payag puhon. O diri ni siya lusot mao ni siya diri man ta magpayag puhon. Kay landong kayo bisan pag udto bisan pag init kis tanan perting landong nga kay daghan kayo kahoy nya atbang ra pod ni sa maisan. Mao ni atong gilampasan atong niagi nga nagdungag ta nya naggulay tag wala kadalag bitsin. Mao ni siya atbang man ni sa maisan nya madto sa ata dito sa mga higaunon nga kapayas kay ato tong pangbutangan og ribbon para nga pag mudag ko og maghinlo pud ta diri dili mapil og kaputol. Ato ning butang nga ribbon kay mayo na lang ni puhon do na natay makuha diri nga kapayas pag mag-ihaw tag manok.